Nibyo mwaramutseho neza mwese abaduteze yombi ndabasuje kandi bahaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri uno munsi wa none. Turi ku munsi wa kabiri w'icyumweru, turimo turakomeza kugenda dutunika iminsi kabisa. Turi ku itariki zigera ku icyenda z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu. Rero nibwo tugiye kuba twakwinjira mu makuru akomeye cyane muri kino gitondo, amwe mu makuru y'ingenzi akomeje kugenda ajya ahagaragara cyangwa se asohoka mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Turinjira mu myanya igiye itandukanye, ducukumbure turebe akantu ku kandi cyangwa se turebe uko bihagaze. Nyemerera untize amatwi mu by'ukuri nanjye ubundi nkugezeho amakuru gatanu kuri gatanu y'ibikomeje kugenda bivugwa, y'ibikomeje kugenda bitangazwa. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu hari amayeri akomeye cyane yari yagaragaye kuri front line, arimo akorwa n'ingabo bivugwa ko zishyigikiye ndetse ibikorwa by'abarwanyi ba FC23 cyangwa se zifasha ibikorwa by'uyu mutwe muri ino myanya. Ubu amakuru amaze kuba yamenyekana cyangwa se amakuru amaze kuba yajya ahagaragara, ni amakuru yemeza neza ko abo mu gisirikare cya FC23 baje rwose kuba mu by'ukuri basabwa kwitandukanya n'ibikorwa barimo gukora, ariko nanone Amerika ikaba yashimangiye ndetse yongera kugaragaza ko yifuza ko ingabo zirimo gufasha uyu mutwe zihita zihava byihuse. Amerika kandi bivugwa ko ngo yashyize hanze andi makuru y'ingenzi ku bijyanye n'ingabo ndetse n'abarwanyi barimo gufasha uyu mutwe wa 23 mu bice bigiye bitandukanye, ibyatumye benshi batangira kugira ubwoba, ibyatumye benshi batangira kwibaza bavuga bati ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zabivumbuye gute? Bigenze bite rero kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivumbure amakuru? Byinshi byakomeje kugenda byibazwa kubera ko ubu tuvugana Amerika ngo yasabize ingabo z'u Rwanda ziri no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo zishyigikiye ibikorwa by'abarwanyi ba FC23 guhita bavayo byihuse, ndetse kandi bagahagarika ibikorwa bise ko ari ibyo kwiyoberanya ndetse no kuyobya uburari. Biravuga ko ngo ingabo ziri hano kuri front line zaje kugenda rwose ngo zikuramo cyangwa se zikuramo impuzankano, hanyuma rero zikambara impuzankano y'abarwanyi ba FC23 cyangwa se uniform ya FC23, ubundi zikikomereza ama operation yabo barimo gukora ahangaha. Ibyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gushwishuriza kino gisirikare, bavuga ko hari amakuru ahagije agaragaza cyangwa se arimo yerekana ibyaba birimo gukorwa, ibyaba birimo kujya mbere. Ndagira ngo rero unyemerere tubive imuzi n'umuzingo cyangwa se tubigarukeho turebe ninde muyobozi wa Amerika wabitangaje, byavuzwe mu buhe buryo, bibaye kubera iki, bije bikurikira aya makuru. Ngiye kuba nabigaruka cyangwa se ngiye kuba nabikomozaho, wumve byose uko byifashe duhereye ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, umutwe w'abarwanyi ba FC23 ku munsi w'ejo na twirwaneho bahanganye n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, ndetse bongerayo abasirikare n'ibikoresho kugeza ku rwego kuri ubu abagize itsinda ry'inyeshyamba bivuga ko barimo kugaragara muri tuno duce, ariko ntabwo haramenyekana amakuru nyirizina asobanura message zose zirimo zijya mbere muri bino bice. Gusa icyo ugomba kubamenya cyangwa se icyo ugomba kuba wasobanukirwa nuko kuva ku munsi w'ejo ibitero by'indege byari birimo byumvikana muri no myanya cyangwa se muri tuno duce, kandi bikavuga ko ari ibitero by'imbaraga, ndaza kuba mbigarukaho nabyo. Gusa nanone Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibirego byayo ntibishirayo, kubera ko hari bamwe mu batuye kino gihugu batangiye kuvuga ko hari ibyo u Rwanda rugomba kuryozwa. Bivuga ko ngo ingabo z'iki gihugu zaba zarakoze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva mu minsi yashize. Turaza kureba ibyo ni ibiki birimo bivugwa. Ni mu bice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bivugwamo amakuru agiye atandukanye. Ndabona ko nka hano biravuga ko muri Mwenga, ubwo ngo hano ni muri Kivu y'Amajyepfo, biravuga ko hari ibitero byahagabwe bihitana abantu bagera kuri 6, ndetse muri tuno duce
nk'uko amakuru akomeje kurushaho kugenda abitangaza. Ni imirwano rero ikomeje kugenda yibasira imyanya igiye itandukanye, kuri kubyumva muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, aho hose hakomeje kugenda humvikana intambara ndetse n'ibitero bikomeye cyane byari birimo bigabwa. Reka rero nta gutinda mbahe ikaze ku buryo burambuye twinjiye muri hano makuru, duhereye ku byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byanatunguye benshi cyangwa se byatumye benshi batangira kwibaza bati se iyi Amerika kuri ino nshuro yaba imaze gufata icyemezo gikomeye cyane mu gukurikirana ama operasiyo agiye atandukanye yakomeje kugenda akorwa cyangwa se akomeje gukorwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ngiye kuba nabigarukaho cyangwa se ngiye kuba nabiva muzini muzingo kuri izo mpamvu. Munyemere mukande subscribe, munyemerere tubane muri amakuru ku buryo burambuye. Abantu mwese mudukurikiranye muri mu gihugu cy'u Burundi, abantu mwese mudukurikiranye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba udukurikiranye uri Uganda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, kanda subscribe kubera ko tugiye kwinjira mu makuru ahambaye, tugiye kwinjira mu makuru akomeye cyane, bisaba ko buri umwe uwo ari we wese agomba kuba mu by'ukuri yayakurikirana se cyangwa se yakumva ibyayo. Abajenerali bagiye batandukanye ba Wazalendo bakomeje kwitabira ibitero bikomeye cyane byo kwibasira imyanya itandukanye ya 23 muri Rucuru, Warikare, Masisi, muri Kivu y'Amajyepfo, mu duce tugiye dutandukanye twose biravuga ko barimo kugaragara batangiza ibitero. Ni nyuma ko CMC yatangaje ko igambiriye gukumira ibitero bya AFC 23 ahitwa Pinga. Izi nyeshyamba z'umutwe 23 ngo zaba zirimo gutegura muri kano gace, ariko uruhande rwa leta y'i Kinshasa bakaba barimo bashaka kubihagarika. Rero reka ninjire mu makuru akomeye cyane arimo gutangazwa. Mu bimaze kumenyekana rero, igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bihugu bya Afurika by'umwihariko mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari biri kugira imyitwarire itari myiza mu ntambara ikomeje kumvikana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika cyangwa se kino gihugu cy'igihangange nacyo gikomeje kugaragaza no kwerekana yuko batazasiba kugaragaza uruhare rwabo mu guhagarika intambara, nk'uko mu by'ukuri bagiye banabigenza kuva no mu minsi ya mbere aha, cyangwa se kuva na mbere hose. Ubu tuvugana amakuru arimo gutangazwa ni amakuru mu by'ukuri navuga ko atari meza ku ruhande rw'umutwe wa 23, ni amakuru atari meza ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda, akaba n'amakuru atari meza ku bantu bose bashyigikiye uruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Amakuru rero ndimo nkubwira nta yandi, nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sinzi niba ndi bubyite gasopo cyangwa se message y'ingenzi kandi yihutirwa, kino gihugu gikomeje kuba cyakwigaragaza. Marco Rubio ati ntidushaka kubona mu by'ukuri amayeri arimo gukoreshwa ku rugamba. Nuvuga ngo ejo bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafashe ibihano ku muntu bita Colonel Imani Inzenze, bafata ibihano ko bita Colonel Sirikove bimwe imitwe ya M23 na RDF. Hanyuma ntabwo ari byo nshaka kugarukaho cyane, ahubwo bamaze gushyira hanze ubwo butumwa cyangwa se ni inyandiko n'amatangazo ndetse n'imvugo z'abayobozi bamwe na bamwe bakomeye cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakurikiye ino nyandiko zivuga ko cyangwa se zitangaza yuko batifuza ko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ziri hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bikomeza. Bityo byagaragaje ko ari icyemezo gikomeye cyane cyangwa se navuga ko kitoroshye cyo gukura ingabo, ibikoresho ndetse n'abasirikare hano ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero arimo kutugeraho kuri ubu ngubu biravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuvumbura amakuru avuga yuko ingabo zasabwe kuva ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se gutaha zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo no kuvuga ingabo z'u Rwanda, ngo ibyo ntabwo bigeze babikora ndetse ntibabikojejwe. Amerika rero yaje irekarama cyangwa se yaje ikomoza kuri uno mwanzuro ivuga ko mu by'ukuri ibirimo gukorwa bishobora kuba byakurura ibyago ndetse n'ibihano
bishobora gufatirwa zino ngabo. Ubu Amerika yari yafatiye abayobozi bagera kuri 4 ibihano, ndetse n'igisirikare muri rusange nacyo cyafatiwe ibihano kubera yuko bavuga bati mwagiye mugira uruhare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko rero nanone haje gusohoka iyo nyandiko ivuga yuko ibyo bikorwa nyine bigomba guhagarikwa, ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabona amahoro. Leta ya Amerika bivuga ko yakomeje uburyo bwose bushoboka mu kongera igitutu, gusa u Rwanda rwagaragaje ko rutishimiye ibyavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu itangazo ryashyizwe ahabona binyuze muri Minisiteri y'Ubutwererane n'Ububanyi n'Amahanga ihagarariwe na Olivier Nduhungirehe. Basubije ku byo Amerika yavuze ndetse n'amagambo yagiye atangazwa n'abayobozi bagiye batandukanye, nk'uko nabikubwiye bita Marco Rubio yabikomojeho cyane. Yaje abivuga mu nama yabaye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Scott Bessent ubwo itangazo ryo gufatira ibihano bano basirikare naje gukomozaho ryasohokaga, nibwo yavuze ko abo basirikare bagomba kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ikibazo rero kiri hehe, cyangwa se ikibazo cyazamutse cyangwa se cyongeye gutuma tubigarukaho ni ikihe? Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize hanze amakuru binyuze kuri uyu Marco Rubio bavuga bati twasabye yuko ingabo ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo zihava, atariko ntabwo murimo kubikurikiza, ntabwo murimo kubikora, atahubwo icyo murimo mukora mwafashe impuzankano cyangwa se inifomo mwambaraga muzikuramo, mwambara inifomo z'abarwanyi ba AFC 23 aho kugira ngo mukure ingabo hano muri bino bice. Biravuga ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaganye bivuye inyuma kino gikorwa cyaje gukorwa n'abarwanyi ba AFC 23. Bavuga ko mu by'ukuri ari igikorwa kigayitse kandi giteye impungenge. Ati ni igikorwa mu by'ukuri kitari cyiza. N'amakuru rero yashyizwe hanze avuga ko aho kugira ngo ati ntabwo twigeze tubona ingabo zikurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atahubwo icyabaye ni uko habayeho guhindura inifomo, habaho gufata inifomo z'abarwanyi ba AFC 23. Ubwo urumva ko ibyo byaba byakozwe mu rwego rukomeye cyane, nakwita ko mu by'ukuri ari nk'urwo kuyobya uburari. Ubu tuvugana ibi rero bishobora gukurura akaga gakomeye cyane zino ngabo ndetse yemwe n'abasirikare nk'uko birushaho kugenda bigarukwaho, ariko bigatangazwa ko mu by'ukuri Amerika aho ngaho kuri ino nshuro itegerejweho ko hari icyo ishobora kuza gukora. Hari bimwe mu bitangazamakuru byanditse kuri ano makuru rero yavuzwe cyangwa se yashyizwe hanze na Marco Rubio, ngira ngo dusuzume turebe ese habayo kuvuga iki cyangwa se ibi byasobanuye gute. Reka twifashishe inyandiko bimwe mu bitangazamakuru byanditse kuri ino nkuru nyuma y'ibitangajwe n'uno muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngabo z'u Rwanda ngo zirimo guhindura inifomo aho kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Amakuru rero harimo kutugeraho ku bijyanye n'ino nkuru cyangwa se ku bijyanye n'ibyo Marco Rubio yavuze, ati ntidushaka kubona ingabo aho gutaha zirimo zihindura imyambaro zikita AFC 23. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio cyangwa se Marco Rubio yavuze ko Washington iri gukurikiranira hafi ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo u Rwanda rwiyemeje mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku bijyanye no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Mu ijambo yagejeje imbere ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, uyu Marco yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona hari intambwe zimwe zatewe n'u Rwanda nyuma y'ibihano byihariye rwafatiwe, ntabwo ari byahariye plutôt byihariye u Rwanda rwafatiwe. Ngo yavuze ko hari intambwe zabashije guterwa. Ati twafatiye u Rwanda ibihano byihariye, rwahise rwitabira ibiganiro kandi rwemera ibyo rwagombaga gukora. Hari ibyo rumaze kubahiriza
nubwo atari ku muvuduko twifuzaga, hari urwego runaka rw'iyubahirizwa ry'amasezerano ku bijyanye no gukura ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nubwo yavuze ibyo, uyu Marco yagaragaje ko Amerika izakomeza kugenzura neza niba koko izo ngabo ziri kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko byatangajwe. Ati ntidushaka kubona ingabo z'u Rwanda zihindura imyambaro zikambara iya M23 maze zikavuga ko zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu magambo ye y'icyongereza yagize ati "We don't want to see Rwandan troops change uniform into M23 uniform and claim that they have pulled out." Nuvuga ngo ati ntabwo dushaka kubona ingabo z'u Rwanda zakavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zakavuyeyo zihindura inifomo zikambara inifomo ya F23 ubundi zikabeshya ko zatashye. Ayo magambo agaragaza impungenge za Amerika z'uko hashobora kubaho ukuvanwa ku mugaragaro kw'ingabo z'u Rwanda, ariko zimwe muri zo zigakomeza ibikorwa byazo zikagaragara nk'abarwanyi ba M23 bari official. Uyu Marco Rubio yongeyeho ati tugomba gukurikiranira hafi cyane cyane icyo kibazo kandi tugomba no gukemura ikibazo cya M23. Ibi abivuze mu gihe Amerika ikomeje gusaba Kinshasa na Kigali kubahiriza ibyo byiyemeje mu nzira y'amahoro iri guhuza impande zombi. Mu itangazo ryasohowe tariki 2 Kamena mu mwaka wa 2026, Minisiteri y'Imari ya Amerika yatangaje ko yiteze ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo izarandura umutwe wa FDLR n'indi mitwe iwufasha, naho u Rwanda rukavanaho ingabo n'ibikoresho byarwo bya gisirikare ku butaka bwa Congo ndetse rukareka gufasha M23 nk'uko bikubiye mu masezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere yasinywe ku itariki enye Ukuboza 2025. Iryo tangazo kandi risobanura ko M23 nk'umutwe witwaje intwaro uvugwaho gufashwa n'u Rwanda kandi ukora mu burasirazuba bwa Congo. Amerika ivuga ko uwo mutwe ugifite ububasha mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, harimo imijyi nka Goma ndetse na Bukavu wafashe mu ntangiriro za 2025 ndetse ikawushinja ibikorwa byo guhungabanya uburenganzira bw'abasivile. Ku ruhande rw'u Rwanda, Kigali yakomeje guhakana ibirego byo gushyigikira M23 nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters bibitangaza. U Rwanda rwemeza ko nta bufasha ruha uwo mutwe nubwo imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Congo kandi hakomeje imbaraga za diplomasi ziyobowe na Amerika zigamije guhagarika amakimbirane. Ayo magambo ya Rubio aje kandi nyuma y'uko Amerika yafatiye ibihano abantu bamwe bafitanye isano n'intambara. Kuva muri uku kwezi kwa gatandatu tariki 2, ishami rya Minisiteri y'Imari ya Amerika rishinzwe kugenzura imitungo bafatiye ibihano uwo bita John Imani Nzenze uvugwa nk'umuyobozi ushinzwe ubutasi muri M23 ndetse na Gustave Kubwayo uvugwa nk'umuyobozi w'ishami ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye, icyo bita Operation Force, Special Operation Force n'ibikorwa byihariye. No kuvuga ngo ni Special Operation Force bitariho Special Operation muri FDLR. Amerika yavuze ko ibyo bihano byafashwe kubera gukomeza kw'intambara mu burasirazuba bwa Congo n'ingaruka zikomeye zayo ku baturage ndetse no ku bibazo by'ubutabazi. Ku ruhande rwa Kinshasa, amagambo ya Marco Rubio agaragaza impungenge ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bumaze igihe bugaragaza, bwemeza ko ingabo z'u Rwanda zishobora gukomeza kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo binyuze mu mutwe wa M23. Ku ruhande rw'u Rwanda, aya magambo yongera igitutu cya diplomasi ku bijyanye no kugenzura no kwemeza niba koko ingabo zaravuye ku butaka bwa Congo. Kugeza ubu Amerika ishimangira ibintu bibiri by'ingenzi: iyikurwa ry'ingabo z'u Rwanda rigomba kwemezwa no kugenzurwa mu buryo bwizewe ndetse n'ikibazo cya M23 kigakemurwa nk'ingingo yihariye kandi y'ingenzi mu gushaka amahoro arambye muri kano karere kacu k'uburasirazuba nk'uko bivugwa cyangwa se bitangazwa. Hanyuma rero tukiri ku bijyanye n'u Rwanda, mbere y'uko tunyarukira no ku makuru ari kuvugwa mu mirwano nyirizina, hano hari uwo bita Alechi Shirwasa uyagize byinshi avuga. Ati hashize imyaka 26 habaye intambara y'iminsi 6 yabereye mu mujyi wa Kisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko bamwe mu bayirokotse n'abahohotewe bavuga ko ubutabera butaruzura kuko kugeza ubu
mu Rwanda rutarabazwa uruhare rwarwo muri iyo ntambara nk'uko bivugwa n'uyu bita Alain Shirwasa. Ibi byatangajwe n'uwo bita Alain Shirwasa uzwi cyane ku izina rya Aleshi, umwe mu baturage ba Kisangani bahuye n'ingaruka z'iyo ntambara ubwo yari yitabiriye ikiganiro cyatambutse kuri Space Live cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakera Chimara. Aleshi yavuze ko intambara yabereye Kisangani atari amakimbirane hagati y'Abanya-Uganda ubwabo, ahubwo ko yari intambara yahanganishije ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda ku butaka bwa Congo. Ibintu avuga ko bidakwiye kwibagirana cyangwa gusobanurwa ukundi. Yagize ati Uganda ntiyarwanaga na Uganda muri Kisangani no mu ntara y'Uburasirazuba. Uganda yarwanaga n'u Rwanda. Yavuze ko bibabaje kuba ubutabera mpuzamahanga bwarahamije Uganda uruhare muri ayo makimbirane ndetse bugategeka kino gihugu kwishyura indishyi zingana na miliyoni 325 z'amadolari y'Amerika, nyamara u Rwanda rutarigeze rukurikiranwa cyangwa se ngo rubazwe uruhare rwavuzwe muri iyo ntambara yahitanye abantu benshi ndetse igasenya ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage. Kubwe ubutabera nyabwo bwagerwaho ari uko impande zose zagize uruhare muri ayo makimbirane zibiryojwe, kugira ngo abarokotse n'imiryango yabuze ababo bumve ko baheshejwe agaciro. Uyu mubindi yagarutseho Aleshi yasabye ko inzego z'ubuyobozi bw'intara ya Chopo zagira uruhare rugaragara mu kugenzura uburyo abahohotewe bamenyekana ndetse n'imikoreshereze y'amafaranga y'indishyi agenewe abafashwe n'ingaruka z'iyo ntambara. Yavuze ko abaturage bo mu duce twibasiwe n'intambara aribo bakwiye kugira ijambo rikomeye mu byemezo bibareba, aho kuba ibintu byose bifatirwa imyanzuro kure yabo i Kinshasa. Ati abaturage bafite uburenganzira bwo kugenzura ibyo bagenewe. Ntibikwiye ko abafatiwe ibyemezo baba kure y'aho ibibazo byabereye n'aho abarokotse batuye. Aleshi yanenze kandi Minisiteri y'Uburezi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera kutigisha amateka y'intambara y'iminsi 6 ya Kisangani mu mashuri. Avuga ko ari kimwe mu bice by'amateka igihugu gikwiye kubungabunga ndetse no kwigisha urubyiruko. Yatangaje ko akiri mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye yize amateka y'intambara ya Normandi yabereye mu Burayi, ariko ntahabwe umwanya uhagije wo kwiga amateka y'intambara zabaye mu gihugu cye. Ati nize amateka y'intambara ya Normandi nyiri mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, ariko sinumva impamvu abana b'Abanyekongo batigishwa mbere na mbere amateka y'ibyabaye mu gihugu cyabo. Yasabye ko amateka ya Kisangani n'andi mateka akomeye igihugu cyanyuzemo yashyirwa mu nteganyanyigisho z'amashuri kugira ngo urubyiruko ruzamenye ibyabaye, rwige ku mateka yarwo kandi rwubake ejo hazaza rushingiye ku kuri ndetse no kwibuka. Intambara y'iminsi 6 yabaye hagati ya tariki 5 na tariki 10 Kamena mu 2000 mu mujyi wa Kisangani, ubwo ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda zari ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarwaniraga kugenzura uwo mujyi. Iyi ntambara yasize abaturage benshi bishwe, abandi barakomereka ndetse ibikorwa byinshi remezo n'imitungo birangirika ku buryo bukomeye. Nubwo urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ rwategetse Uganda kwishyura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo indishyi kubera ibikorwa byayo byabereye ku butaka bwa Kongo, ngo impaka zaba zigikomeje kubera ko iki gihugu nicyo cyaje gufatirwa imyanzuro. Abashyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bavuga ko batumva impamvu igihugu nk'u Rwanda cyo kitigeze gifatirwa no, kandi nyamara ngo Uganda yari ihanganye n'u Rwanda mu gushaka ugomba kuyobora uwo mujyi. Ibyo rero bigatuma mu by'ukuri abashyigikiye uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga bati birakwiye cyangwa se hagomba kubaho ko n'iki gihugu kindi nacyo gifatirwa ibihano. Ngira ngo murabyumvishe uko uyu yabisobanuye cyangwa se yagerageje kubivuga. Ariko nubwo ibi bimaze imyaka 26 bibaye, kubera ko mu 2000 nibwo bivuga ko iki gikorwa cyaje kubaho, reka nkubwire ko muri no minsi ya vuba ahangaha rwose nabwo imirwano iracyarimo kuba kandi irimo iragira ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana Mwenga hari ibikorwa byahagaragaye bitari byiza, nabyo ngira ngo mbigaruke nyuma yuko bivugwa ko
mu minembwe imirwano mu by'ukuri ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Utiki rero muri Kivu y'Amajyepfo abantu 2 ngo bapfuye, abandi 6 barakomereka mu bitero by'indege zitagira abapilote i Mwenga. Abantu 2 bamaze kwemezwa ko bahitanwe n'igitero cy'indege zitagira abapilote cyagabwe mu midugudu irimo Irondo mu gace ka Itombwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku cyumweru tariki 7 nibwo bino bikorwa bivuga ko byabaye, ariko amakuru akomeza kugenda bingora abahizi. Amakuru yatangajwe n'abaturage ndetse n'imiryango iharanira inyungu z'abaturage muri ako gace avuga ko muri abo bapfuye harimo umusore w'imyaka 19. Iki gitero cyanasize abantu 6 bakomerekeye mu buryo butandukanye, muri bo harimo abana 2, umwana w'imyaka 7 wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza wakomeretse ukuboko, ndetse n'undi mwana w'imyaka 12 wakomeretse ijosi, mu maboko yombi ndetse no ku kuguru. Abandi bakomerekeye muri icyo gitero ni umusore w'imyaka 29 wakomeretse mu mutwe ndetse no ku bindi bice by'umubiri, umugabo w'imyaka 54 wakomeretse ku maguru yombi, ndetse n'umugabo w'imyaka 58 n'umusore w'imyaka 18 wakomeretse bikomeye mu bice byinshi by'umubiri. Akaba ari mu bibazo bikomeye. Ibyangiritse ntibyagarukiye ku baturage gusa, kuko ibyumba 2 by'amashuri ngo byarangijwe ku ishuri ribanza rya Irundo, nabyo byangiritse bikomeye kubera ibyo bisasu. Ibi bitero byongeye guteza impungenge abaturage ndetse n'abayobozi b'imiryango itegamiye kuri leta muri ako gace, cyane cyane nyuma y'uko ibizamini byari bitegerejwe byagombaga gutangira. Bivuga ko kuba amashuri yarangijwe bigikomeje kuba ingorabahizi ku banyeshuri bifuza gukora ibizamini bisoza imyaka bigamo, icyo bita rero ibizamini bya leta. Abenshi kuri ubu bikavuga ko cyangwa se bigatangazwa yuko ayo mashuri nyine yaje kuba ashyirwa hasi. Reka munyemerere mbashe kuba rwose nabashimira cyangwa se mbifurize kugubwa neza mwese mwari mudukurikiranye. Mbifurize kuba mu by'ukuri mwakoze cyane kudukurikirana kugeza kuri uno munota muri bino biganiro n'amakuru twabagezagaho muri kino gitondo. Ndavuga ko ari mu gitondo kubera ko hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari turacyari mu masaha ya mu gitondo. Nyemerera rero mu by'ukuri tuze no kugaruka mu masaha ari imbere tureba n'ibindi bigezweho. Kuri mikoro na Bosco in region info, mugire ibihe byiza. Bateguza ko tuza gusubira mu masaha ari imbere tureba n'andi makuru araba agezweho. Nibagirwe gukanda subscribe, nibagirwe gukanda like, nibagirwe gukanda share. Ibitekerezo byanyu n'inyunganizi muri comment. Abashaka kujya muri group yacu WhatsApp urareba link tugushyiriraho kugeza umunsi ku wundi muri no group, kugira ngo ukomeze wikurikirane amakuru ndetse wimenyere byinshi biba bikomeje kugenda bitegurwa ndetse binavugwa aho bigeze kugeza magingo yangaye.